Let song long para hin pen parang kia mai kang ni. Borjan constituency long ipejal se atum pen parang kia mai ke phapon. Generation tok bi me sen pen hai ponji. Dilai long BJP candidate surjorong parapan vote ke hang pia mai kapa dopon. Aruni phai thong kebani BJP pen amre chen thong Farmanpura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Rongman pia klamalong BJP pen vote kerek pia mai long nang chitong. Labang so amai dodera phi chen thong constituency pen songwi pen ki thurdun le song long para hin pen tharangka mai phasi Assam Siam kaningje ke radapan kachong thuyas alam saidi pusi beklar po. Kedang tang ningkan keban baki BJP sarkar se Assam lapen karibyang long long ta dulu. Labang song bong thangan kaching thur theklong leji puta alang lipen akoi pipon. Lapen alang li haidel pulotang te towar kachar le hem se kechelang adim lapen. Ong dong kaching thur asai claim ponji puta lang lam chak chipi pon hum sabai pen bongim rong pi report malong news. Jinthong arar tum non anda pir theche charon delang. Jinthong arar tum pir theche charon dak towar ave me lang ave bencenglok phala benan parta isya kenang sotba ka chingri e clive to theke te tum karbi tum bangla jinthong lok. Jinthong lok kono khasi kono dak gorkha tum dak indum e clive to te lasi non la solong bange la so ke claim ke dam long ban bange non rat tum isi ning nang che the bang hla bang theklong. Rat tum isi ning nang che the claim pon thegi ni tum char chak onji pus theklong si nilibang nilis tame rat pani hla bang sor pusipi koklo ladak bang phi ladak kache pati ji nunje mane a candidate ladak lo si komata bang pusi keme ke tok nang tum ing sai ignore pus na war pupi koklon nilipen anpar so jo si ke thek ke jo si komane bang pudo hal har hor pinang pahai nang hala ke rat sin sai polsi non nili kache theklong ting polotang te rat tum bang isi aning nang che thela pen ning nang king sap na hor nang ki biduni hala bang so penang angring thedung la poson nili che char si hala bang so angring ka theklong la pen hala bang so hor nang ki pidin long bom theklong bom sing limen thang ke claim ke ma amso se ningarong pon amso ning klar epen ke claim ke ma amso se tang tang pon ji hala bang so bang ke ni nili ning bang che thepon jong se high debt pulotang te ke cheng si ke claim ne kenang sot bang ke la ke hala so kenang sot ke la ke towar me lang school la pason thomson ti hormus itum kenang sot tame hala bang so jong si claim ji pulotang de stam ilitum dak chin thonglong ke do an arat tum dak ching ri pet nangi ekla event tu pet nangi jong si dode pulotang te komane jong kar bitum cho hang chot towar nai puta chok che komane gorkha tum towar nai puta hang chok che la chingrum pet pen chin thonglong pa ching thur phunje phan hala so phan mangi tum dak ke do ana kheisu a khei pi don itum chingrum pet pen jong si claim na towar mai tum thangna ta bide jelasi chingrum pet lo pulotang te towar nai towar chawan nang school nai school chawan nang medical nai medical chawan ta nang hala so bang si nili bang kama thapon non hokpet bangke kilik phana por vepin no te mata apor vepin puang bong pu vepin pustame penang anang denge ka chisik chedang bang phangdang manik lo la pen nili ka chezar ding la an ang deng apali dam ke chok ik pu sin theklong la penan par bang rat tum ke komat bang pusi ka chepati phan nangkar japa ching thora phan isi thengtut thenglong son ke isia nu jok pi son man pen jin thora phan ar chak thek ji bahla bang so kama tha bangke rat tum sing sai dang pu rat tum si komat phan pa haisi towar me lang school lang mat pi thek ko ansi komat bang pusi rat phan dak chin thong ke do rat phan pa chingri thek ji ma komat bang pusi an so se itum chin thong rat tum do an tum border issue ben chenglok dak ching thur me chenglok komat pha se chak chak unjil ban ar chak man thek ji ma hala bangke dak rat tum sing sai policy hala so ke theklong teng pol non bangke rat tum nangke deng pon rat tum nangke kroi hala so mang penang an ang dang ke thini lap son che char pon sin lang so teng pol tang la anta ni chok ik pomap sin ni ka matha san malam dola rat tum mate ba kena tum se kan rong sarapan nak pamrum pamit pen ne tum phan pa mu ha ne rong sar jutai pe se to tamam hu ko tha to ala hok ko na hok he to tha ni pa pare labang ke rong sar bole take totally neutral body la ke la tum ke po party takli po party de rong sar potum ke la sinon bisar lam rong sar chatai long ke ni rong sar takli rong sar chari si lam dai sar poson sin liman hala solong bangke non rong sara tum along bangke non ili dam pole alang itum da rat pang ru mene chingki po ba alon kapre ka party dum dam po non ko mane cross ho mane teron sa mane bong mane BJP congress tum dam po ra rong sar chatai long dam bang rat dum chingki po la si ko mane nili ko mane party ki dum ta ho ko mane phan la puson kapalu kapalom pon ha puson kali la ke nili le dam ta rong sar han chingki milo batu bang pole dam ta rong sar han chingki milo hala bangke la dak kapre thangnat kamang hunang jila puson lam theawi Milijong se high debt pulotang te kecheng si dak chin thonglong ardi ki pinaya kenang sot abangke hala bangke ilitum lapenan par bangta hala
hamren long ke do klok ladak la kapap cinthong long kapap phitu ak isia ke an ke thidung ke chok chibang ke cinthong long ke ladak rural development long ladak mai council of fund ke dakenang lili ladak council of fund ke 1000 crores 1500 crores ko an ma yearly fund allocation ko an na ke hala ke tangkanang lili ladak rural development dak rural areas on tangkanang le hala ke state and central finance commission na mgn rega ta pmai lahai kapre rural schemes am ko hala isnang le chodi rasi ladak ke chok chi adun ke chok chi ke the nai bang ke hala so bang ke ilitum dak cinthong long ke dobam hala bangso hala so cinthong farman ke dobam a development block bang hala so block hamren long ke do hala bang ke ladak chewan thek nang ji hala chewan thek ne rong ru bang tinga melang tuar hala ke ching thur so hala bang so war side lasi nim jong se ke hailu ke ching si hala so bang ni ardi pon halpe ardi pi pon ji se hala so phan bang ke rat tum ka che to lapen ka chingri bang ke nang son lapenan paran hala bang se chok tang lo pulo tang de adun thu bang ke ilitum dak cinthong long ke ilitum isi warehouse bang selambe isi trade center selambe hansu ladak pena production mechot ar phek ladak pena production mechot asi karbi anglong autonomous council pen chelang pena jong isi warehouse selam de pulotang de ladak musi kache jor kache nang ton claim det do pulotang de ladak rata joy kiji lapen council karbi anglong autonomous council tum da revenue bang penang thedung ladak pen longoje lapen par bang da ke thedung non jasmet digi pipon ji nile rat kapaching ripon ar digi pipon ji hala bang ke nili towar school hospital lapen me lab lapason free hormu lapen anpar bangala network tawar bang penang dim lower cinthong long kabe si kyong tema kasi non apor bang hala sofan bang si ardi pipon ji lapen anpar bang ta ilitum non akenang soda bang ke ilitum ingno so tum ande da cinthong tum ta methang la puche thak jam de ben dam jam de komana bang phuban si abang phukang waya portang de lopor hala so bang phukang waya bang tum non apor kenang komana bang phufan pahai de ilitum charcha koni komana bang phufan APL se songa hin ben pherang kya mai phaton la pena bangso ke phanang ko ke non ke bang jikar biang ngong termas council MSC kiligalong arjan ka cheprek dokko ka jok penangan amni atum ka mang hoson dokko lobon pusi alang le tumpen than pon la se APL se atum arjan le ka cheprek pusita APL se song ki isiwet lo pusi rat phan than peklar pon thu manja pen Indrojit Teron report Malong News ini kerang ke ame ke phanang ko kala hen lo nilitum jasemet non kilik te bokhan lo posin nilitum la symbol alam pinangan kimang hutum dokko kopia posi aja kalong ke torchlight lapen pinangan dim long ke arni polason hedi ho asila alap the bang ke lahen lo la GSP po party tombang registration claim that amanili tombang registration bang ke panglen dun cara masini le tombang simbol bang asap so katura tutun ko pinangan alang tum a candidate ke place adim long an bang ke nili tombang ke long dun det po dami alang tum candidate ke place adim an bang ke torchlight simbol te chilong tu ko daga bang ke Bokajan LA bangke borjana long inut lapen diopani long inut bahini do latum amasila daga bangke nilitum bangke arnia simbol bangsi kenang kok lehlo rat pana pachini ke lapen jasimet arnia simbol sil dak borjana bahapan ke APHLC pen ke pangda konlo lapen non candidate adolo langlimen ke Martina katharpi lasi kado kawe borjana rat APHLC apan ke kroyatum ningke thetum lapen inglong khaireng nangji pu kado kawe kaci top pia fansi nilihin pen chuning konlo mangke ke damtang bitunga constituency long jasimet la ke West Karbi Anglong CM constituency long lasi haladak pinangan BJP atum ke pasik sakun duko meeting ke damalong bangri pulason duko lasi nili karjugang tung mangke koson pensi meeting banglong le puki pula lasi ilitum Indian constitution long article 14 do haldak equality before law lapen equal protection of law kudo hadak mane aron pulotang tenang party langdam long lelo government atum aron ateng bensi maju ka party phanta plak vi plak bong pu bulong lelo setame non mangke lato mangke plak vi plak bong ason si doko lasi police atum phan jasemet administration phan ni ki pukang tung mangke lahan lo ke damtang chiklo jon thama prang tame Indiana chief justice NV Ramana tame alang pulo lasi government atum along police atum abedun ri pusi pulo lasi alang le ki pupen nason hello strong warning to Indian police officers who join hands with the government and make money illegally have to face consequences after the change in ruling dispensation pulo such cops must not be protected and rather they should be jailed komania police abang pujong si plak bi plak bong pen government sarkar long tangka ka chuen dun pen si out e ke claim bidigang lim ke claim pulo tangte laso a police abang ke lake mo labang so sarkar ke rem lo ponte lake jeldam nang ji pusi
Chief Justice tame NV Ramana tame kipang dakpot lasi lason namang pacheplang long le dia phan nile tum APHLC abitung handa chuning rilo rat aphan tame lapen Jasimet la administration na tomphan police lapen ladak DC lapen ladak SDO lo magistrate tomaranta lason kilang cari dun PJ phan nile tum lam thebangke pangdakpot lahan tum kipa nang kok alam thebangke lapen isia bangke lahan lo non pinangan atum do a manifesto mane kapre party BJP lapen Congress atum lapen kapre party tum da a manifesto mane ke claim ke dam kachipaklang pondo a manifesto long setame peace unity development puke thom chone ri theklong ke koson si development ke long un po ili tuman wan jong si kapre ka party tu nang tipon la polotang te de lasi electoral roll jong si thanlong le polotang te development ke bang taw ne lo lapen ningkang sam mon sam na do ne lo lapen ilitum ching thodaw ne lo kar bitung ge lasi sik shidula teng pen la APHLC phan pe haisi inglong arat akiduga kisung ake boy lapen hemprek Jasimet autonomous state akar ianta APHLC highlote nitum APHLC pen claim pon pupusi herang kia thengno dak pen nitum lam ti paklang pon lain tum kita amadang ditung constituency long Jasimet la ke West Karbi Anglong CM constituency long Hamren MSC constituency long songwe pen karjab dun jonar sontok bi mesen pen hai ponji pusi pherang ke thainu che than pon alang la ke mangalam ka che than pon la ke tokbor ka char le luti kang thur pon kang thiret ke jona lang towar mi lang la pen si ke chelang hem hai hoi ke nile ke hai lote sai ke claim pon pangcheng phiji athema hamren ara da ke sunga puthak nile ningar lo pen teni siuni rasin le ka cherap long vek ji aphan ra da hirme nang ji pusi pherang ke thainu jonar sontok bi pen ningje pon news desk report Malong News ta lapen Jasimet 8 nomor Hamren konstitusi arat hanta elemen ke jonar santok bi lapen nili hem ke dak nonga sakko lapen nili mang thega dim lo lapen dak Hamren konstitusi ar lo ngamat sana linen Hamren konstitusi long ben kupia song na sinan kare sak tun lagi non lo mat ke nili tum la songwe mat independent la kolom lapen sahi arjan mate simbol ben sin tum chapati dun mate karjab dun non manali kongsi rat pen kete tong dam long maksud petak kan dun non Jasimet ke ni tum lapu amuluk bang ke lapu lakha mate lapu tham lo theke tame penana amuluk ke ni tum che tong long lo tamani tum tame campaign ke dam tame penana ra tum ning che tum ta dolo lapen ni tum long nang sera tum ta dolo lasi apai mare lapu tham lo theke la lasi penana ra ke senang tong dolo ni tum lo Hamren konstitusi ara farman kang sinang li jong si haida de pi asai si leng kon jong si arnam nang pang no ben ni tum jong si la bangsu kilik long ni tum cepa hai deadlock lute ni tum frangsi ke la education mate low ka charlie awar sai bang ni tum claim pondi athema tum low ka charlie bang kenang sot thipik la ke tum mathanom irisim lo la pen make loji lo lage athema tum low jong si theknup lo ke ajada sai ta claim da mun ko la pen non hot ke low ka charlie pen si tum ka che songa din bina ako go sonra nok chir lahi pen ka che songa din lilo non ke bidisore la pen ke tok lang pen ka che songa din masin tum la education mate low ka charlie bang si pa frank pon ni ke chingsi so dun thu do la tum manifesto no sta me la kosono ko development livelihood legal services social services la pen important dolang isi health isu mate kacelang sai hem so kita stamin tum important lo bang ke non kili farman ke haida ji fanang konsining ke thek padu pon na petak kan ji on non la so kilik cepai da ji fan ke la pulo tum Jasimet ke bori nang ko alam ba ke tum Hamren konstitusi ta adang thedung itum lage karjap tum se ji ching nang ko itum kon si kedam cepaduk un munit pen cinggi jethan un la pen munit han kon si itum aning pang sam the ka jethan pen la suputhak si le to han bang nang sai po athema lage mithang jungjung le ning REO bu sita ma rat sinanggang wai tung han kasi laki rada reading si do la so
Numbering koi resi Borjan constituency ke parlo dilai along BJP pen ki thordon sorjorong para fan vote ke hangamai kapadopon. Borjan constituency along pen nangan abang phawabang phatum BJP pen ticket ke hangdona tum dolo. Lasong bong pen sorjorong farsi ticket abang cepalong pon. Bon setame ticket ke long don dia tum setame aning ko ya pin pen alang litum Borjan constituency pen ki thordon sorjorong para fan mesen pen pahai don dia palsi puthot cerap ceto dun rentilo. Manja pen Indrojit Teron report Malong News. Yes along Borjan ahawar pen ki thudunji abang fu su jorong phanali tum hawalong pini na humri lo rada mai pita dolo la pen nali tum pen da chi pachini lo tande la bang so ke bang hut nali tum akisung ku pipilos chi thanu lo ma Nili tum ke la pulo chi than du lo he mane election ke pahai phanang bor idun po mo hai det pulo te nili tum han ke mi tami nang pinang po lang tami nang pinang po to wa tami nang pinang po lo da ki sung do an sa tami nang lang nang po bus nili te pudun do da sia lang li sa da nang chi chak lo nang pahai le nang pahai no akla kam le nang klem pi pa me no hai det pulo te nang pi po bus pulo la si tande la bang so apuling along rong arat rong ke ko andulo rong apai bang gambura bang agang bura bang nili tum ke rong apuling long ke bang leving ke bang thom ke agang bura bang ko andu rong ko andu ya rong pho tande la bang so rong phorat pen armu bang ko andu yi chingrum pete cái đam ta non an ason ta khak si armu je tong lo balan su se din do lo ka por teng ben gi pelem thek thek pini ka sik sak do dak towar ka nu towar ka pini do masi tawai phis me along tin same ongdung armu la pulingson ma tum si tong lo asira so ateng pulote bo pen ji than lo ke hai lo BJP ke hai lo da kon ma ka kumpulan thalo opposition party tu minut bak si nang karja bum thi pen si nang ke dan dun ji nang ke song dun ji buang thailong le do lo bangke bak do tame ke chika chithak opin do po palam si sini lo la si BJP hai elo dak Borjan ben bangke bang so nang li ka homri un na hut rata tompen ko pini nang li pan na pason ka sik sakalam nang ka chethan don na son dom sa long tin ta do ka sik sak o alam the do la si ka sik sak ne alam the along tin ame long tame rap pe lam the nang chipidun lo punte lang lo towar ka we lang ka we alam sikai ke lang goreng war sai ke long dunde an part ame asosa ka pre asosa bu pe lo along pe long ke community hall ave ta ho penses ave ta ho podo hoi phis ame ka sik sak ne bang ke towar ave pin ako ne mithang mata ke phulo tumi meeting nam lo men arwi nang yang du namat itu ke sipon kong tilong ta ching thang roi nang thum noi pa kong tilong che hang tu ha na ching thang thulok tu ye je boro baji ana lang ta kisan pon long ju langsung si do si towar ka we bang halo la si jak penjong si rat tu ma hirjume nang pipen jakong horang nang pidun penjong si fan na pai dun der lu puru dang te ke chengsi ke claim ya asai bangke towar ka salam halo ne pin perke tang sa latumat party pen non la Borjan ten wan non constituency long bang ke nali tum ni phog choklo pian rat pen chi pachini mai pi bang ke do tane la bang so ke do bong hu kumania party pen ason mai duri to hola son na pasik sa ga son do ma athe thegam long bitung reng thamas long stamila son do tane la bang so hawala mate la son to mon dak do ma dak la song awe ako BJP party pen dak kham khit banghon ki kham khit putawe bang party dak kham khit putawe ako pinian ke ene officially ni pholo tani lige ni la so la chengche prang me si rong kilu bang cheng posi ni ke bag dolo ni lida ke lut ke ase ap hi along ako pre party bhange thek mosi theklong delang atumi pini pe si ni poster theklong la gari ke bek theklong ke control la pa par ke me ke do theklong le rak ke singrum bo theklong le posi nangi kham khi du ni pu adim bang ke ni theklong dela se son ka homri tang pe ka homri jilang kon bag dola aphai bang ani ngi delo to mosi ta me achit kale trokebra pli ake la ke kadu ka belo ta ni lika hum tang aphai ni ninga bidelo ta ani bang Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.